Nyũmba-inĩ ĩno ya kũiga mĩĩrĩ nĩkuo mwĩrĩ wa Tony Balkutwa ũtwarĩtwo nĩ abithaa a borithi a mwena wa Bartabwa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Baringo ya rũgongo, na nĩ thutha wa mũndũrũme gũtharĩkĩrwo na kũrathwo kũgũrũ na mũtwe nĩ aici a mahiũ. Walipiga hii risasi ya kwanza, ya pili, alafu baadaye wakaenda kumalizia kama hata vile jamaa ameona vile amekufa ni kama alikuwa anaomba msamaha. Na it was a very painful thing kwa maisha ya binadamu. Alipigwa ya kwanza mguu mahali mliona ndugu yangu akionyesha simu kwa mfuko, akaketishwa chini, akapigwa kichwa. Kifo cha unyama zaidi. Rais wetu mpendwa, Mheshimiwa Your Excellency William Samoei Ruto, sisi watu wa Baringo, sisi watu wa Kĩeha, sisi watu ya Bartabwa, tunauliza watoto wetu watauawa mpaka lini? Gĩkuũ kĩa Balkutwa nĩ kĩmenereirio na njĩra nene nĩ arata na bamĩrĩ arĩa maugĩte nĩ mũndũ ararĩ na bamĩrĩ nini na arendete gũteithia aikari a itũra rĩu. Familia yake ni changa, mtoto anaenda kufanya KCB na kila kitu inategemea yeye. Sisi wote ambao ya jamii ya Kĩeha ni mtu resourceful person in our community. On Saturday, no Friday, alienda kumsalamia mtoto, akapelekea shopping, akaenda kufanya some sort of encouragement kwa mtoto, alafu akarudi. I think naweza sema maybe alikuwa anaenda kujionesha mtoto yake for the last time. Tunasikitika sana kama wakaaji wa Kĩeha. Aikari aya makimenereria tharĩkĩra ĩno maugĩte nĩ kĩeha kuona atĩ andũ no marakua, ona thengia wa thirikari kũmerera atĩ ũgitĩri nĩ ũgũkorwo ũkĩgacĩrithio, kũrĩa rĩu marenda ũthuthuria ũtabanio na njĩra hinyu wa kũmenya nũ ũratabanirie gĩko gĩkĩ, na makĩria kuona atĩ mĩkora ĩyo ĩrerĩkana ĩrehumbĩte nguo cia thigari cia mũhohio. Sisi tulichukua rais tukijua kwamba hii mambo ya vita itaisha. Asa sisi watu wa Baringo, we were very sure kwamba hii mambo ya uwawa kinyama itaisha. Lakini sasa na rais mwenyewe alisema mnijaribu, na tunajua kwamba rais wamekujaribu ya kutosha. It is now time to act. We want to see action. Ilisemekana amani inarejea kila mahali. Alafu sasa incidences inafanyika tena. Mtu anakuja kuawa, ako na ana silaha yote, achaenda kurate kwa mtu ana maneno. Very innocent guy. Sisi hatuna nguvu tena hata ya kusema kitu yoyote. Kila mwaka tunazika vijana wadogo na tunazika na kusahau. Na ile kitu hatari sana, serikali tafadhali chunguzeni hii silaha imepewa NPR kwa Elgeyo Marakwet. Chunguzeni hiyo kitu. Tunataka kujua ni akina nani wako na silaha hizi, na hizi silaha zinatumika vipi. Kũrerĩkana thutha wa mĩkora ĩyo kũraga mũndũrũme ũyũ ĩrĩa yahotorire na mahiũ makĩria ma 200. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.